واجمع بيني وبين حبيبك المصطفى كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يغضة ومناما يا رب العالمين. كاها يا عين صاد حامم عين سين قاف بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انشر واهفر وأيد pondok pesantren Nurul Yakin في العالمين تحت رئيس الشيخ آل إمران بن حسن غفر الله له ولوالديه ولزوجاته ولجميع ذرياته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين 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 بالمبعوث رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah tubuh kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami. Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkanlah ilmu kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami. Ya Allah ya Tuhan kami, samparonokanlah takwa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, batuakanlah i'tikad kami. Ya Allah ya Tuhan kami, taruhkanlah ma'rifat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami. Taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.